أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Bugün biz okumakçı olan dersimiz Allah subhanahu wa ta'ala'nın fazl-ı ihsanı ve inayetiyle Et-Tefsirul Müyesser. Bu tefsirden 100 135. ayet kep to'xtab qolib ekanmiz. Mush kep to'xtab qolgan o'zidan davomlashtirishimiz inshaalloh. A'udzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Ayet-i Kerime'nin kısa tercümesi. Ular Yahudi yoki Nasara bo'linglar. To'g'ri yo'l topsizlar deydi. Undaq emas. Biz İbrahimning islomga uyg'un diniga erishimiz. U mushriklardan emas edi degan. Aytinglarki, Allohga iymon etdik. Bizga nozil qilingan vahiyga İbrahimga, İsmoilga, Ishoqqa, Yaqubqa va ularning avlodlariga nozil qilingan vahiyga, Musoga berilgan Tavratqa, Isoga berilgan Injilga va payg'ambarlar Parvardigor tarafidan berilgan kitoblarga iymon etdik. Ulardan hiçbirini ayırt etmeyimiz. Yani
Yahudilar va Nasaralarga o'xshash ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisini inkor qilmaymiz. Biz Allohga bo'ysunguchilarmiz. Agar ular, ya'ni ahli kitob, sizlar iymon etgandek iymon etsa, albatta to'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Agar ular iymondan yuz o'rsa, sen bilan adovatda bo'lgan bo'ladi. Ularga qarshi Alloh sana kifoyadir. Alloh ularning so'zlarini anglab turg'uchidir. Yel mikrini bilib turg'uchidir. Allohning dinida ching turinglar. Allohning dinidan yaxshi kimning dini bor? Biz Allohga ibodat qilguvchilarmiz. Biz bilan Alloh to'g'riliq munozirlashmamsizlar. Halbuki u ham bizning Parvardigorimiz, ham sizlarning Parvardigoringlardir. Bizning amallarimiz o'zimiz uchundir. Sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchundir. Biz Allohga sodiqmiz degan. Yoki Ibrohim, Ismoil, Ishoq, Yaqub va uning avlodi Yahudi edi yoki Nasara edi demsizlar. Aytqinki, ularning qaysi dinda ekanligini sizlar obdan bilamsizlar yoki Alloh obdan bilamdi? Qo'lida nozil qilgan dalil isbot turib, uni yushirgan odamdan zolim kim bor? Alloh sizlarning qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ular o'tgan bir ummatdir. Ularning amallari o'zi uchundir. Sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchundir. Ularning qilmishiga sizlar javobgar emas. Xo'sh. وقالوا كونوا هودا وقالت اليهود لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ادخلوا في دين اليهودية تجد الهداية وقالت النصارى لهم مثل ذلك قل لهم أيها الرسول بل الهداية أن نتبع جميعا ملة إبراهيم الذي مال عن كل دين باطل إلى دين الحق وما كان من المشركين بالله تعالى. Yahudlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti için şunlar deydi. Yahudi dini kiringlar. Şu vaqtda to'g'ri yo'l topgan bo'lasizlar deb. Nasaralar mı? Bu ümmet Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için aş Yahudiler deganning o'qishin dedi. Dislay Muhammed Aleyhisselatü Vesselam aş Yahudilar için ve Nasaralar için. Nima deb? Belkim hidayet degan ommatan İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ның diniga egishlan bo'ladi. İbrahim Aleyhisselam'ның diniga egishishdir. En nettebi'a. En ya fil muzari kirdi. Vaqtda bu muzari en huruf nasib muzari kirsi qanday qo'ladi? Bu nimaga mastarga cho'rvatadi. Ya'ni ittibauna jami'an demakchi-da. Bizning egishimizdir, ammo umuman İbrahim Aleyhisselatü Vesselam diniga ki mail bo'lganda bu İbrahim Aleyhisselamning dini nimadan? Har qanday botil dindan haq dinga mail bo'lgan dindir. İbrahim Aleyhisselam'ın dini. Muştun egishlandir hidayet deydi. Bo'lmaganda u İbrahim Aleyhisselatü Vesselam Allah Subhanahu va Taala cho sherik keltiruvchilarning qatoridan bo'lmagan deydi. قولوا أيها المؤمنون لهؤلاء اليهود والنصارى صدقنا بالله الواحد المعبود بحق وبما أنزل إلينا من القرآن الذي أوحاه الله إلى نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل من الصحف إلى إبراهيم وابنيه إسماعيل وإسحاق وإلى يعقوب والأسباط وهم الأنبياء من ولد يعقوب الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل
في قبائل بني إسرائيل اثنتي عشرة وما أعطي موسى من التوراة وعيسى من الإنجيل وما أعطي الأنبياء جميعا من وحي ربهم لا نفرق بين أحد منهم في الإيمان ونحن خاضعون لله بالطاعة والعبادة. Ey müminler, şu ehli kitap boğan Yahud ve Nasaralar şuna dаңla. Neme dep biz birla hak Allah kılıkılan şendok. Şu zat kılan hak yusunda doğru revişte tasdik kıldık dаңla. Ve Kur'an-ı Kerim'den ibaret Allah özünün peygamberi olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a düşürülgen bu kitap kılıkılan biz tasdik kıldık dаңla. Ve ilgaki İbrahim Aleyhisselam ve bu kişinin iki oğlu olan İsmail Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam ve Yakup Aleyhisselam'dan ibaret bulağa düşürülgen suhuplağımı biz işendik dаңla deydi. Vel esbat. Ve esbat yani bu nevrler Yakup Aleyhisselatü Vesselam'ın ballarının hemmisine esbat deyildiğin bu kişinin nesilden kelgen Yusuf Aleyhisselam ve onun keyinki peygamberler hemisi esbat deyildiğin ben İsrail kavminden çıkan peygamberlerinin. O esbat o kimisi on bir peygamberler Yakup Aleyhisselam'dan ki nesilden boğan. Ki boğan to bu Beni İsrail'in 12 kabile için boğan, muşladın dünyaya kelgen, muşu nimege, Yakup Aleyhisselam'ın avlatları. Muşladın çıkan peygamberlergim o. Ve muşlar düşürülgen suhuplağım o. Biz tasdik kıldık danlay müminler. Ve Musa, Tevrat'ın ibaret, Musa Aleyhisselatü Vesselam'a birilgen. İncil'in ibaret, İsa Aleyhisselam'a birilgen. Ve barlık peygamberlere Perverdigar tarafından, öz Perverdigar'ın tarafından boğan yok. Vahidin ibaret birilgen, muşu kutub samaviga biz tasdik kıldık danlay müminler. Biz ula ara hiçbirisini iman keltirişte ayırvatmaymiz. Bunu iman keltirip, onu emas. Onu iman keltirip, bunu emas. Onda kış yok. Bularning hammasi bir nima, bir gavda. Shundoq bir jipning ustiga bir mundaq o'tkazilgan xuddi bir marvayt, bir golobkani ustidagi golobka shakldagi bo'yniga osiladigan odamniki va ayollarning bir mandaqcha aytganda eng qisqagina endi qanda bir golobka ustidagi ayollar taqaydigan golobka desak mushunga bir mushun jip o'tkazilgan bir marvayat shaklda payg'ambarlarning shunda birisi shundoqlam jip ondan birisi üzüldü mü? Jipten hemmisi tükülüp gidiyorgan, hemmisi yok oladigan. Onun için demek bu peygamberlerin hemmisiga iman keltirish bizning nima haqiqiy imani burcumuz. Bununsiz iman bo'lmaydi. Ularning hech birisini arışık bo'lmaydi. Arvatgan iman bo'lmaydi. Ular iman keltirişçi, ular ara hiçbirisinin arasını biz ayırvatmaymiz. Biz olsak Allah subhanahu ta'ala için ibadet kılışta ve boysunuşçu buyun ekküçüdürmez. Fein amenel kupparu minel yahudi ve nasara ve gayrihim bimislillezi amentum bih mimma ca'a bihi ar-rasulu fekad ihtedav ilel hakkı. وإن أعرضوا فإنما هم في خلاف شديد فسيكفيك الله أيها الرسول شرهم وينصرك عليهم وهو السميع لأقوالكم العليم بأحوالكم. Yahut Nasaraladın ve buladın başkıladın boğan kapırladın. Yahut Nasara oladın bağın başka kapırla. Sizler iman keldigen, okşaş iman keldigen bolsaydı. Nimeti o dese Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kelgen, mesela Kur'an-ı Kerim'in ibaret, muşnun iman keldigen bolsaydı, çokum bolaço, hakka yol tapkan bolattı. Hakkın tapkan bolattı.
Eğer ula onun üzülgen bolsa, çokum ula olsun nimede, bu ahdi üzülgen bolsa, çokum bu Yahut ve Nasaral'dan barat bu kapırla olsa, kattık kıtla patta deydi. Yeterli ki ey Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sizге Allah yeterlik. Sizin kipayeleri Allah. Ularınki şerri nimeden, zarreden ve ularının ilmikirden Allah sizge yeterlik. Allah ularının ziyniği sizge yardım verdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. O Allah sizlerin sözlerini bilip anlap doğuşudur, ahvallarını bilip doğuşudur deydi. ألزموا دين الله الذي فطركم عليه فليس هناك أحسن من فطرة الله التي فطر الناس عليها فالزموها وقولوا نحن له خاضعون مطيعون لربنا باتباعنا ملة إبراهيم. Allah sizlarni inin üstüge yaratkan muş dinni mustahkem tutunlar. Muşun lazım tutunlar. Allah insanlarını inin üstü yaratkan çok fitretten, hilkatten, yaratışın güzel hilkat yaratışı yok. O Allah'ın fitretini saklanla. Onu lazım tutunla. Ve danla ki biz o Allah boyun akçıdır. Bizden parvardigarımız çok itaat kuşudur. Parvardigarımız Allah itaat kuşudur. İtaat kuşumuz biz. Bizdinki egişimizde İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın dini gâd. قل أيها الرسول لأهل الكتاب أتجادلوننا في توحيد الله والإخلاص له وهو رب العالمين جميعا لا يختص بقوم دون قوم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن لله مخلص العبادة والطاعة لا نشرك به شيئا ولا نعبد أحدا غيره. Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, disle neme dep kimge ehli kitaplarga Allah'ın birlik barlığı hakkında o Allah'a barlık ibadet emel ihlaslarını on çıkılış barısı da men bilen talaş tartış kılamsılar, men bilen mücadele kılamsılar. O Allah olsa bütün alemlerinin terbiyesi tuğan tutsa. O Allah bir kavimge oңşulup, bir kavim taşap koyga iş yok. Bütün kavimninki Rabbi, bütün kavimninki terbiyetçisi. Biz için özümüzün ameli. Sizler için sizlerin amelinla. Biz Allah için barlık ibadet ve taat emellerini oңş koçumuz. O Allah için hiçbir nesini ortak koymayımız. Ve o Allah'tan başka hiç kandak bir kimniço biz ibadet kılmayımız biz bir kimge Allah'ın gayrın bo'lgan hiçbir kimge hiçbir kuşka biz ibadet kılmayımız. Onu kargız kulçılık kılmayımız. Bel etekulune mucadiline fillah inne İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yakub ve asbat وهم الأنبياء من ولد يعقوب الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل اثنتي عشرة كانوا على دين اليهود والنصارى وهذا كذب فقد بعثوا وماتوا قبل نزول التوراة والإنجيل قل لهم أيها الرسول أأنتم أعلم بدينهم أم الله تعالى وقد أخبر في القرآن بأنهم كانوا حنفاء مسلمين ولا أحد أظلم منكم حين تخفون شهادة ثابتة عندكم من الله تعالى وتدعون خلافا افتراء على الله تعالى وما الله بغافل عن شيء من أعمالكم بل هو محسن لها ومجازيكم عليها. Belki deysizler ey ehli kitaplar Allah hakkında Cidal Mecra kanalı deysizler. Demede hakikaten İbrahim Aleyhisselam
İsmail Aleyhisselam, İshak, Yakup Aleyhisselam ve bu Yakup Aleyhisselam'ınki evlatları Esbat. Ula olsa peygamberlerdir. Yakup Aleyhisselam'ınki ballardan boğan peygamberler. Boğan da bola Beni İsrail'in 12 kabilini katarını şulardan gelgen dep maydadam sesle. Boğan bola Yahudi dinini üstüziti bola. Yaki Nasaralar dinini üstüziti bola dini. Muşada mesela bu olsa uçuk uçuk yalgan. Ula peygamber öğretilgendi. Ve bula ülüp boğan. Tavrat ve İncil düştüm burun ülüp ketkenler bula. Disler Muhammed Aleyhisselatü Vesselam aş ehli kitaplar için. Ularning dinini silbak bilemizler yoki Alloh taolo bak bilemdi o. Mana disler. Chuqum xabar qilinganda yoki chuqum xabar qilganda Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shuningdek chuqum ular bo'lsa hunafa botildan haqqa mayl bo'lgan ham muslimin deb manda xabar qilgan tursa va sizlardan zolim bir kim bo'lmasa kerak. Sizlar Alloh taolo tarafidan sabit bo'lgan mustahkam sizlardicho sabit bo'lgan mustahkam guvohchilik maxfiy qilyapsizlar. Bu sildimi bir zolim, o'z zulm qiladigan shundoq sho'rpashanlar bo'lmasa kerak. Va da'vo qilsizlar, shu sabit shahodatning xilofini da'vo qilyapsizlar. Alloh subhanahu va taolo bo'hton to'qanliqni jaqdidan. Allah sizlarning qilgan etgan ish kuchlaringlarning hech bir sizincho g'ofil emas. Balki bu Alloh subhanahu va taolo u ishlarning hammasini son sifirlardancho qo'rshab turuvchidir. Va sizlarga ay qilgan amalinglarga yarasha jazo beruvchidir. Tilka ummatun min aslafikum qad madat lahum أعمالهم ولكم أعمالكم ولا تسألون عن أعمالهم وهم لا يسألون عن أعمالكم وفي الآية قطع للتعلق بالمخلوقين وعدم الاغترار بالانتساب إليهم وأن العبرة بالإيمان بالله وعبادته وحده واتباع رسله وأن من كفر برسول منهم فقد كفر بسائر الرسل. Aş olsa sildin nime ilgili olan bir ümmet ki ular bundan bir yaşagan. Ular için ularning qilgan etken amelli oşlarının özge qilgan etken ameli u o'zga sizlar uchun ham shundoq sizlarning qilgan aytgan e'tiqodiy ko'zqarash va amaliy harakatinglarmi sizlar ularning amalidan siz so'ralmaysizlar ularmi sizlarning amallaringlardan so'ralmaydi. Oyat karimida maxluqlarga eslishningki qat'iy uning qanimsizda va bil oyat qat'un oyatda bir kesib tashlash bor. Üzüp taşıva. Ne meniz məxluqlara təalluq qilishni. Məxluqlara eslish. Bir məxluqlar üçün iltica qilish. Və özünün barlığını bir məxluqlara atab aşınqılıqla nim qilish, itaat qilishni kesib tashlashva. Və o məxluqlar üçün nisbat yurish qo'ygan ilki mag'rurlanmaslikqa va adamul ig'tirar go'llanmaslikqa oyatchul go'llanmaslik bor. Nime gelse ay mahluklara nispet ötepişlen gönlenmezlik var. O çukum ibret Allah iman keltirişlen boludu. Muşu kata kılındı. Allah'a ibadet, bir Allah'a ibadet kılışlan ibret. Kata kılındı hakikat köz tutulğunu şu. O ilke ben palanın balısı, pustanın nevrisi, benim dadam haciti ya balam hociti o isap emez dedi. Ve o Allah'ın peygamberleri çoğu erişilen buludu. İbret bu. Kimi ki aş peygamberlerden bir de bir peygamber kafir olsa bütün peygamberlerin hemisi kafir olan bulup hemisi nöllen ayaklaşıdı. Hiç kalsın kıymet olmaydı deydi. Hoş ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin.
Bu ayet geldi. O zaman balagi hasretle. Ve kalu kunu huden ev nasara. Bunun da bir icaz el hazb degan gap bor balog'atda. İcaz bil hazb. Yani nim demoqchi desa va qalu kunu hudan aw nasara degani icaz bil hazb gani. Yani dedi Yahudilar demoqchi dedi. Qalel Yahudu kunu huda degandek. İcaz bil hazb. Bunun da qalel Yahudu degan shunda hazb bor deydi bu icaz babıdan dedi. Yani قال اليهود كونوا يهودا وقال النصارى كونوا نصارى. Demiş iki cümle nim buldu. Hazb buldu. İcaz var idi. Hoş. Ee, Yine peseyekfikehumullah ve huves semil alim. Bunun da nimba yine bir icaz var. Yani yekfikallahu şerrehum demekçiydi. Bayağı kıldı Allah subhanahu teala. Ularnınki şerriden demekçi değil. Ama ya da sayekpike dedi, savupa yekpidim. Sin bu yıllık bir nesinki en kısa zamanda, en tez vakitte yetip keldi kalıgıdın, o şu nokturlu. Savupu olsa, umu yakında keledi ama sinqa, sal kinarak. Arap dili bir gap yani. Kesretul mebani tadullu ala kesretul mani deb. Sin bir harf, savpa o üç harf. Demekçi savpa olganda cıqaraq ortiqcharoq bir ma'noni uqtir ekanda. Sin o sifat arda. Savpa uni yaqinda ammo ozroq vaqt o'tadi degandek. Hmm. Ve huve semî'l alim. Semî'l alim buna da bir mübalağa. Yani Allah subhanahu teala'nın ilmi ve o Allah subhanahu teala'nın çoğu sem'i barlıq nəslənin həmmini qorşudu, həmmini anlıqçı, həmmin nəslini bilib doğucu demək. Səmi, alim, siğ mübalağa. Bu sıbqatallah degan bunun mı? Bu sıbqat dinallah deməkçi də bunun da. Allah'ın dinini lazım tutanlar deməkçi. Bunun da bir istara yollan sıbqatallah dil. Hmm. Xo'sh, qul atuhajunana deganda buni istifham tavbih mundaq shaklda keldi. Sizlar Alloh haqida sizlar jadal majra qilmoqchimisizlar? Datalash solish qilmoqchimisizlar? Degandek. Yani tavbih degan malomat qilish, ayblash degandek ma'noda tavbih ma'noda bergan istifham. Qul atuhajunana kelib bilan nima istifham ya nima deb keldi? Tavbih surat tavbih uchun keldi. Xo'sh, darsimizin davomı keyingi soat bo'ladi. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.